Save Banyamulenge in Congo. Rettet Banyamulenge. We need justice. Banyamulenge braucht Gerechtigkeit. Dutuye mu Budage twifatikanyije n'abavandimwe bacu bari mu gihugu cya Kongo b'Abanyamulenge bari kwicwa, abamama bari gufatwa ku ngufu, abana bari kuvukira ku misozi. Icyo twebwe turi gukora ni ukwamagana ubwicanyi buri gukorerwa ababyeyi, abana babo, abana barwaye bwaki ku misozi, ndetse n'ababyeyi bari kubyarira ku misozi ntacyo bafite kibatabara. Turamagana ubwo bwicanyi buri gukorerwa bene wacu b'Abanyamulenge. Save Mulenge. It's an ongoing genocide in silent mode. More than 100 villages were burned, women were raped, children were killed, elders were burned in their houses, churches, schools and health facilities were destroyed, thousands and thousands were displaced, and there is no humanitarian assistance from international organization or government institution provided to them so far. Natangira mapore abavandimwe bacu, ababyeyi bacu bari mu mihanda, bari mu mashamba, aho bari bababaye. Uko mutubona hano tubabajwe n'impfu zidasobanutse zahereye kera z'ababyeyi bacu. Kuva tumenya ubwenge twasanze turi mu mihanda twishwa, tutazi icyo tuzira, cyane cyane tuzira yuko uko dusa. Niyo mpamvu turaha nk'Abanyamulenge dusaba ko leta yacu ya Kongo yagira icyo ikora mu buryo bwihuse, kubera impamvu buri wese azi kwirengagiza abagiranye iminsi. Turatase kongera gutaka dutakira international communities n'ibindi bihugu byose bishobora kugira icyo bivuga, ndetse n'iki gihugu turimo. Turababaye, tugize imyaka tubabaye. Ababyeyi barabyarira ku mihanda, abana barapfira ku mihanda bazira uko basa. Turasaba twinginga kugira ngo ubu bwicanyi buhagarare kandi ntibukongere. Save Banyamulenge! Save Banyamulenge! Save Banyamulenge! We need justice! We need justice!